Pamirsa kantos tanggal 21 Desember war sekalih tali selikur, wenten 16 sekutus pasien COVID-19 sani keni varian Omikron. Manut juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, samian pasien sani keni kasus inucap sampun polih vaksinasi jangkep. Kaketus saking kantor berita antara Siti Nadia Tarmizi maosang kasus Omikron inucap akeh sane nenten maduwe gejala. Kasus sane kepanggih rauhe mangkin rumasuk kasus asimptomatis tanpa gejala mewah antuk gejala ringan. Anut penereksan pengelimbakan kasus sane klaksna yang Kamenkes nguneng yang pasien inucap sadurungnyane rauh saking dua negara inggian Turki, Arab Saudi, Inggris mewah Amerika Serikat. Nyelehin kahanan sekali punika warga negara Indonesia kaptiang mangde ngandegang yening jagi melancaran kedua negara sane kauningan pinake wit pengelimbak kasus Omikron dan maosang wenten pawahan selikur kasus sane rauh saking pelaku perjalanan luar negeri lewere WNI 16 diri mewah WNA 5 diri. Nah dia nuwekang kasus transmisi lokal Omikron sane kepanggih ka pertama inggih punika saking pelaku perjalanan Medan Jakarta. Nane taler ngelingang majeng krama yening pengelalahan puniki kantun ngelimbak ring tengahing krama mangenel ngelingang indik kawentenan Omikron inucap. Bali pos kuningayang.